yanko so for me say wura no one hwe no mpredo do say ebebrudu ye na wo de ye wo no na wo pe no so bebo adwaman ontumi ni unsia ontumi ni unsia na fa de so for ikwa so aye peace be ma tintin gram we wo mpe de na ma wo bo adwaman fe sa ina papa ye ni abre ko ama wo be ina ma una asero no ukro riba bro 10 ti so de say usu ni aba no wa rib wo kura ne ma me na dware oba wa riba bro 10 ti wo yiri awure ya wo ti he ya wo twantro so ma me o twantro ana obi hwe no a kebe ode osofu masaba so wo hwe na na wo hwe no pa cho ma we no ti di enti na wo twantro che so ever papa bi a additional elukosia na fisitu aba ereko antena adwumemu se ne yire ene sofo eda eni ntin so man kan obredi a eni adua body a omo besoa edi akofi enya asem na story ni mo no sofo ni deny sanso so ena be ma no yire no oni so deny se oni sofo no eni hweye na se sia no update aba eni se eya antena mo ede papa no ena afi so for no ene papa na yere e ko gusum fie na wo mo kodu gusum dem ho no no kwani nyina ba be dedi awusia yanko hwe video ni ba ye be bo mo ede ama poma wonwe na wonwe no pa cho ma we no osubedi kukuru na sasibe wusu sadano sofo mesi eja poma wonwe na wonwe no pa cho ma we no hware husem osofo a wari obi yire we betri wiase hanyina yama opportunity se sofo bibie wom kano cross me da na wako mufane ntoso wako kuto na fei osofo yesi nana se ewure wuri na che wari baburu du awa wosem wari no baburu du obi yire o ti wo yire ewure ya wo ti he ya wo twantro so fuma mi o twantro ana obi hwe no a kebe ode osofu masaba so wari na wo nwe no pa cho ma we no ti di enti na wo twantro che pa cho me pa abadwafo ene etiefo nyina chew ene ejakwakudu aso chew ma fom no me si di enti na wo wi obi yire na wo betna ha be me ni abre kutam kosie kutane sina pose me nyene da oye me nia me ko hom ko na ji me kromo ana kwakwana se Lucifer story di enti na wo wi no na wo se twantro na me say antina pa cho ma pa me pa chew me say ye di enti na wo di obi yire aw so betna has enfom so ana wo twatro pa cho ma fom amena era no worry no pedo do say me babo sound worry no pedo do say bebrudu era di yanko so for me say wura no worry no pedo do say bebrudu sa obire utumi ro ni pioto onfa ni nsema ni kunu onya no oni okunu nete utumi yi ni pioto ri no bebrudu osofo pacho ma udinka unfom ye ani da hu bone nchese wafom mesi aketesia no ni kunu nete ni kunu nya no wonye ne nsa utumi ri obiyere mako babrudu bibuso ya no pacho ana ma fom ne fom ne de uyi pioto no hu so wafom osofo obiyere uyi pioto no asofo binu amaba uyi obiyere pioto aja wo yire di ato ho anwe no beka se wafom dinti na fom ye ami pacho ma fom dinti na wafom ye se mafa kwakudu ayere
Dinti na be foko kudi ayere. Pacho mafum mafum. Dinti na ma obi yere na wo kofa no. Sana me busa wo yere shadem. Dinti na fo obi yere. Me pacho mafum ni wi aka. Fum na mafum. Me si dinti na ra ne wo ya wakona wa reno. Areno. What it here de enu nyina dinti a? Me pacho mafum ni wi aka. Wafum. Me pacho. Wafum. Me pacho. Wafum. Pacho mafum. Ti sanko pie na nanum animu a. Kauti a me. Jesse e show twabre. Ya na ni nyina ti mu gugum se ya. Ti wo a wo ti he na wani hu potoi. De wo ye nyame sompa. Osofo mi bu say ye nyame sompa. E pacho de bi nyame sompa. Wo kan Genesis ko si Revelation. Ne wa wi obi yire wo bra wo yire shadem no. Aya de pa no wa ye. E pacho de bi nye papa. Ti wo ne wase. Ane wo obey na maka bom. Ne yire beka se ni kunu de omo ba fie se wonyem. Wo ti asa da mu stage. Na o ka se yankora na egu ahu. Mo ka se yankora na egu a. Na wo yire sofu ma me so obeboa na wo hia se obepeja no. Conniving. Aiding and abetting. Wo twantwa che minipa. Hey! Aso be na da no. Pacho nye ministry empaibo wo fi kakra. Me say ye de empaibo just cancel keke nye empaibo se e don ba ho. Ehi for na ye counseling no. Me won carry. Ehi for carry super hili ke. Wa pia so for ma me na ni ewo. Do abruke wom. Sorry be. What sorry dey? Wom so ma me dey say. O papa dey say. Ko fi sangna ne to ko. Wo. Wenim na wo awasi utrase. Wenim wu senua se papa ni amne so bebodua. Kam de asa no ko ni no ni aba no na ni aba. Wa wimu kura. Afem bebusa wi se no mo nyem ya no ma nyem. Uwie som de ho be ma bam. Fa mic no. Wani ewu. O mama fere kura ma. Obi ku ama. Usu kuru fa ketesi o ma kohoma. Ye na papa ye ni abre ku ama wo be yi na ma. Una ase ho no. Uko riba bro 10. Ti so de say. Usu ni aba no. Wa rib wo kura ne ma me na dware oba. Wa riba bro 10. Ena osofo no real. O sister kunu no real. Yeti o. Antena bansa banyasi abi. Okudi afanja me. Kokudi afanja. Bansa ne. Na so ne de che. Wo sete kokudi afanja me. Wa ade won pimu ye. Ajapo won pimu ye. Wani nya ware nim. Edi entia. Antena bansa le be kan na sama afuma afanja. Me si di enti na sofo na real be bro 10. Edi entia. Mitio, edi entia. Na wanya maame batam bone no abodu kwa bosre se wuni aba kunu piano wodo so beto so piano wo ba gifie baako edan oje kura obewuo ungu mi emfa nya wo coffin emfa ko be jadan no e de akọ eni bre bone wuni aba ekunu ne wo ya wakọ no wafum ko kache ko akudue so obetia memem kura momienu woni wo sofo wo mpra sofo no ko kabi down cameraman me pay emotions so na modana Ne wa ade ne echiri. modana ko sori ye ya no mahu ko todwe kokra tai menya ma mic sori na se bu ko todwe bi tentem ondo so be tu amwa be ku sini tu onu hu mutu pa radi eja po ma wote wo tentem so eni abegafo nyina mafumu bia obi anse o mafumu wo hwe na wo kuru no ka wo mpa
no a mira mempew mafumo na wato aso na se wotimu na wo rew wo ko prayers nyame fi okobọ mpa na sofo rew o you dundum kane anko a monwro mo pioto obi obeba sori bia ye re no adio kwai aso sisi wani na wuo kwai ukuru twen ko yejao kokelo mumie na mbo adwaman wo keta do so ona sa oba se ni kurechi ani so basi ne kundo so won fa nchamu da afi yetimu mane mic ba ko ho 10 times so Ma fu me pato facha me. Ebin sibiem. Ukaze so na beta so kudu obodu ekum ni pa o eja kwa kudu me pa wo chew mafumo pa fa me phone so che me odi adwaman na ema no faith na kunkofo ma mema yetium Ko me pato ma fu me facha me. ukuru mpenana an wenye dedika wabo adwaman odi achew wabo bia ma wabo dua ma nipa ne ko uguso ye ukuru mpenana kam ye nyina yente mpenana umpeno ajapo umpeno Me pato me peno. ye na wo de ye wono no na umpeno so bebo adwaman ontumi ni unsia ontumi ni unsia nafade so for ikwa so aye peace be ma tintin gram wo we wompe dientia wo ka kire me dia ne ma wo bo adwama fe sa Nya bibia ba utrim se na de me kwa we ana woko eja po ma bibusa wenye de di kan wanye menu wuji chima okunu bodua odo wunti odo wuchel ba ma ne ko ogusu bu adwama abusia na se de air caution no na abedefo ready se de no ana ye de besom no na enese biom ya sana tenase a yesane ede eyenkomodie ho agengen no a ye de ba besom kama se de ye de bia no tap send adaroma and aboy ama ye de ye and discussion you so ever besom meeting and the akosi aboaje wa community show see star mama sha see famous miss acho so ho ye the trader mponya ko ase enura o ka bibi se no this era we mu aye wo e ka me akoyese nipa suru duabo e chi nyame so ka se nyame e ya pastori senka papa yi bai no be ye nyame betua moka wo se wo ne me yere na de nyame betua wo ka pa ka so fo ne nkada be go fa duabo ni mu se bai no credit. Okay, yencha wana share right about now. I am the say. What kai no asama me kai na SCP. Me say the sisu bi na ma say sisu bi. Me say this era na ye wo. Ni pensuro na me bi. Nti me nu nya asam. Na be me chama asam erade. Me erade di masama me de me duru fia me nkoja me ewurade fatuti. Me duru fia me ka no kure. And I say wo je bia me ka. Misu ya dia mema wa homa ahoma ni si woi ubeti udanka wo usesanka wa fashion apa anko ho no ye ne ho emrante sem papa sem a ana ka ya fa anko pie bosom dem a anka hwe wo be hu Pentecost hymns wo be hu presby no ne ye to ne egu awurade din koso obunim se awurade no won sane ma from ba mehwe on kwabnani tana wo pa do boni no wo pepa na no e no so woni mo hwe wo hu ana o kan ni Kristo so ye kan say wo na nkwa Kristo so wo ba no woni wo siri enso me se se wo anfa jiabo anto ma wa nhyehyɛ
snap keke fa kosua wo de fa huna no me ka no kra na acho wo de nwura na oh I want ka no kra wo de ka che ni say aha me di aba eyo se ma mbo nti hu nka me kwa je wo wochi no ebe mo be ka no kra papa nya me nhira se wa nya mrantesam wanti e die ni peka na wo de odi kosua ni snap ne ko ho no wo ya de pa santimemu na wo asantimemu susu de se mo ji bibidi a eye duabo na mo gidie mo ane jamadaroma na ye mo cheche ye duabo nkakra Jesus se ani ya bra duabo wo o ka se ya bra duabo ya bra duabo wa asantimemu menye sho se papa no ko no we sini bose okobodua eye huna na odugo oba fun oba tantan oba dedentwi oba musuoni a wa ya se ya wode ena me kunu jo o chofa we na me kunu ye ma sa na me kunu mo aka o ma na me kunu ye say wo bua se de bia meka na me gusu aka relationship no wo komu no ene obi na tu wo fo se komu wo di wo do no ene obi na tu wo fo se odo we di this era I repeat obi adan kabom anka Trump mau anka Trump kan crofon to mana mo ba cause enkwase sana donso nti ya na ba se ombra me sone so trumudie ne lesbianism darling na donso nti this era no wonyo bi ya ya sone so wo hwene se amwo wa je wo be ya wo beto no je forget the depend cause last only wo se elo pa na ada ho de bia me kasa wo wo ani ceremony enya ba no pastors na nkofo bo ho eba ho no be bo dompen ho a ebo ni sex obi abefi ho akọ saa na eyi so no nkofo be bu kantam wo so a enya bo ni 6 to 7 wo hwehwe obi anim a uhu no intend na sese kira wo say wala o asam to wa eya wa enti sa wo bibi wo na ade ne nkom ma wa ya ni de wi a wo beto no die nipa aka many educates we woman what they are na church mo what they are na church mo so far in the so sa for that for to ho and this was so far in the so say duabo enya no wo so for duabo ni enya wo enya wo hwa enya na be bu me ka ko so ma ira e do course papa wa no be train no we are vacant for we are foolish wa papa ya kike mo wa konya ni ma say odo na ni nya sama mi si obegu mu ani ma se asana no kura na dedi cause abo anu a ye di twantro anu a ye di kasama ni panjini se hey shine oba wet as na ti na ebisa na wa ye hia no he as na obokuro oba fun wọ́n dẹ̀rẹ̀ na mi esi ane o nyame an kase ne kewrade pa ni atamfo ho saa ewrade ka ye fine pa Shadi. Yes, sir. Mama Brownson. Also, no, make I was so dear. Now, chamber of a pan. Say, what day, snap, name, send a year say, one who send a year cheating at 1 yarn and the once I've found the need pay your snap, and it's Sandy and Manakoya, and send a moose in the near bed, or some damn no, and I say, warm moon and a pretty day, and once in a penny. So, mechanism. Min kan hwe the American mi gina baby am gina as a piece said the American onipa bia wasom gina wa wo so enim guase we okogu ne ho no eno ene ye ka ye wie kura ye hwe said the papa panimu pa wontoma na wa ya ase nyina da ho na waje den afiri so who is our panel guase no nugu min ka say ye in a way no because sister mesan ka biem obi edi wo yere men ka se dia girl no ye eno ahwe ya me condemn me omumienu nyina me nyina papa ne kon side me gina wo omumienu nyina condemn me papa no condemn me maame no manka ma obia na nea me sen gina so aka me gina ba bia me gina na enra se de bia me ka se wuwu a eye wo nkwa na okobu akunta o ye nka se wo yere ene ma wuwu ye nti sori bra na ko heaven da nti ya ma ya adwene ena ho wana wo kwa awawe anim ena wo hye ya wo ntimi agyae enya by force it me kan na me sa kan in a way say na wo hu no kwawe no se wo hu no kwawe o se wo hu no kwawe o awawe no na wo te ha wo de be chene se wala o fa nche ne so se wala ba wo na wo ti wo gya ho na wo nim se de gya ne hye wo fa it me na makọ hu se me yere abo adwaman me na makọ hu se me kun abo adwaman ade na me mpe ade na
say me ye kwesi koda ngwada me jai na matena me baby because da bia me kasa asumdwe ejina wo awoso so wo betena se wo be ma obi ama asumdwe abedi wo dokonkwa ene wo bewu ene na wiase ayewo yi so wo be ma obi say agebe dia metena se say mema so dia mama ni aja wo buwa wo bewu na me meti ase nipa na wo ye wo bone no na onu momu ti ase because da bia yenga na ye de ato ya no say nipa papa nche wona ka kire wo so obetra ho ma nipa bone ne di wawu na nipa bone ni mo matena ase ache na wo na wo ye ne papa ne wawu ai se wala enti asema me kan me nsesama no me gina baabi a me gina because me twabo mu mienu nyina oba na anya de be ma no so anya de but ye wo niema bi wo a je wo ade nyina ho kwan na wa hwe ha wa wo be ye no me eduabo enema kwan esuno bia ne ne de enti me me kan kire ne se omodua na onye sei me kan e bia me kan ma no paso obi beye mi bibi minim ha wa beye meka but efri me mo sa na me life ti amedete nti de be san ka twa papa ne se no kwawe no sa daddy o sa na o sa daddy se de wa hu no ni nyina ejina wo no ane so awawe no baby awadu no ntimi nka so obeto ne bula account mu definitely obekom nti wo kom a won sanya hweye we sa ke na ede no nya de efri na mebodi ameye se hwe ade bia ye won sunsanso ho enti me da bia me kasa me no ya ade na 1 2 years mebodi na ma tweme ho because bia me free no me nya nsama obi anka bi mame enti me sunso me ho pa na me de te ho enti sania wo ye no so fele na ho se oh e bia sei na meye e na me de betwitwa me ho because ene obi asuro duabo ufa bible a so mo ko ufa bible na ade nso still oso anye na in a way no pastor no onya clever okay onya clever baku say se meme no amekoye den ho meme ne pastor na wo se ma we oyere me so sa me we no enti me kwa be ye den ho am wo asa me nim makoma mu sa ma we oyere enti me kwa koye den waya di mpo sabi ye ejimie nenso me ka say ye ejimie in a way ade bia wo ye na cap no chewa ana cap na ye ma wo ye dan a say ya na esi wanim begu ase enti say ye memene no a me nko anti na wa fra me na me ma we mi bedime nim guase wa ho but waya ma abro so nti edu time a esese nyame ye den epo mu mienu nyina ehun tuma no ye because unsa na yiwe ni chese still na yiwe ni back in me ku dey say enti e wa ma say wa feel say tam no I'm very in a way no nim nti ameka sa na e bia no wonim and ye wo ba bi wo ho so wonim kura sa ni ku twempena kura wo pe na ade sa obekofa no na ne ye dufi a na da ne duru ho a ye behwe enti in a way na me blame girl no pastor na yiwe ni bebre obi ye wo bu ho a asem si a or react fast ye obu on so twen obi wo ho a onye but edu no twan a onenem no a ho na beto penga nti we no e bia ohu ni se baby ye tete no ye ngu be ma anim ase e wo nipam ye ne be ma ense se ukunkra ye bibia wo begu nanim ase wo na obi ahu se bia se na wa ye na mom me no kokwa mu no na makanti me hu ni se oba na ye that type or ye good woman me ka no kwawe na akere wo ye wo ba bi ho uchi no se dem oh mimi ku onte sa nso ote sa o because o protect ni ku nso ye good woman me ka so onye okay abusia for Mr. wa kame ho na chese yan konko hye wo mra no credit de no eye be ma no bi osipa no ntuma egu ye ni Jesu nko na amanfo na mo boje no so ene de nya asem peto yan ko hye mra ye ba ye no ko mo beto aso de ama Miss Ronald, Miss. Say no, Beman is so beji soften, obejin ska. What they betcha no crown and ye be at 2 billion, or we can say 1.5 billion. O come was say 1 G and I say 1 fan. A Beman is so beji soften now, 1 ring a year and obejin ska. What they are chello can 2 billion and now 1.5 billion.
ti no bose ne say ne yere okay nti akwa ne yere die ho die mi ntimi nkasa emma no enu na eye ne yere wa sha ne kawa legalize o be man won bo de so wa di ache no o betimi abonituo Ch00ped obetimi di aye sofo no eye ne yere ni bona file property aban the stamp esiso ama anti no se wo kwa wi obi yire na so so obeji ho ahwa billion na oba no susu de yaji billion ni wi awale no nkwa ase wo kwa ase okunu omfa bone ni ncha wo da bema ono obetwa no na nso se wutwa wo ho a wo udin di sorry fi se enka ye ho saa se oba warifo utwa wo itu utwa wo ho a wo bomusuo na mamu kunu die awale no ka so sa pebiem a wo boa efi na ko wani wo na biem ohun an hu sori biem na ko na ate akọ isi ano eka na sika na wo kwaje no eka na wa ba ohun na o pekwan bi so di agi o me ka no kwa na acho ma me nti wo pa sunne so for sika ne de wo nya bi ma no na kakra no benyama no onyama ni wia yese ni nguase mfata o kan ni ba nti wa de ya wa ho adom eni nguase we de fata wo nti ya ho adom na pack wo niema bobo niema wo de onya ji sika ni wie ya asem wo fia o si daddy me komo mi wa akodi holiday saba o ti no fum wo na o kod e ma biem fi say wo bet now after the be man ni be di wani no we say yes be man no the way wo be di wani papa we awo no onya adwi bi se odiduabo eba see the moment ani pakro no owo adwi bi se oye wade ade enya no kore no that's the same was ani pakro no so ni ti mo sum so ka so be mafia obi o ye slow but poisonous. I know what I'm talking about, my dear. Yes, experience is the best teacher. And so obi o ho no ma oni wo ya de okato say wey o mo de mo nche me kwa na fa so ani kuro ni be dey sa di pakura ni wa ma ni kuro na dey di ewie no me say maami e mo ye fo nyawo ma wa de so fo ni ni jo no let me answer am e ma de we go baby anya no ko chi say ni kun na ko chi nti ni kun ni da na kakra obet na wo kura na ni ase de na ni ase aba 11:30 p.m. no wo kura na ni ase tare me ka no kura cho wo de sa kwa wale na se na me ka se ma ye metufo ma dwini ni adwuma na sa dwini ni adwuma body no ebre nti ma ni adwuma na ma wani nda na ma me baby aduru no wani nguase de gamba waji awie nyame anya wo ya foolish nti pack wo tools mo ko pa na cho. That's the best idea of the year. Ma wo busu ya bomba be ma na cho. Say the be sa bitterness na woni mu no and as abrantie no won fi those there no e be ya abrantie no say the wetimi ama papa na timi di na bufuo wetimi am control no ho o de ko station honom wa kwa kasa ma man say ni na hu Mrs. Sister sa no di be ye hu adwuma obedjuru wa so be o say abanso wa ebedjuru egu obedjuru wa say from the foundation kakran ye beti ana di ma ya etima nyame nka wa kuma nya dwe wo ho na wa ye no twi wo ho funu mu yes me twaso anane ameka ne se aware ya aware se nyame ye wadom na wonya bema steady ni ye ansa wakwa aware nim aware ye de pa wonya bema wote wase rightful person kan de a eba na aware a nyame ndum oba bia aware papa ene bema bia oba papa because say kan aware memfem pade na wonya onana nkasa sister ede nyame ndum obi bi na nso ukoma steady oba ne ye emfa face enko emfa nofo bi nko emfa to bi nko na emum suanyansa na hunyansa na dwene da oba ko ni tirim na ye oba a oye wo saso boafo eye de akọ sente sa de a ene na etoje yen ya okay ente sa de na se etoje yen na abusiafo ame na wase se woje bre na ode hye yen na su bi na ko sha yi ankasa miri e de akosi aboaje wa mi de show sister. Mr. Mankwa,
me office wo say ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me office ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending ka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma the pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esansa tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo obetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands ana Austria tap send na papa no